Gatho ni undu wa gucoka Wanja Nyarari ni akorwo gikinya haha anika ndeto ciegie gitama kirathako drama eno ya Triza na Karago na mundu ndanonekana gukenio ni miario iyo ya Wanja ni Githaiga wa Cai na riu kioria kinene ni who is telling the truth tondu Githaiga ni akorwo akiyumiria na ndeto ingi no before twarie what Githaiga wa Cai auga after Wanja Nyarari kwanika gitama kiao arata all the Triza aria maronekanite kurakara ni undu wa Triza ta Esther Mbaubach othe ni monekanite kuhorera na kuohera Triza including Githaiga wa Cai na mundu utanonekana gukorwo akigwagwa ndeto-ini icio ni Wanja wa Nyarari who has chosen peace bado akorwo akionekana kwanika andu acio Wanja akionekana kwana fans ni undu wa maundu maya makegie celebs riu Githaiga arauga Wanja akoretwo akihurira brands iria imahete mawira thimu niguo imatunye mawira macio akiuga Wanja arageria gwithondekera ritwa no we niwe githaria kiria kinene Githaiga akiuga Wanja ndarenda ndeto icithire even after Triza gukorwo apologize she still holding on to the grudge Githaiga akauga Wanja areka uguo because she cannot control Triza now Wanja ndanakorwo akihorera after gukigwa uria Githaiga wa Cai akorwo akinyagia ndeto ciake na akorwo akiuga makorwo makimenyerera muno tondu we ena audio nyingi muno na mathie na mbere na kumungurikia she will expose everything kuona she recorded evidence yothe ni tondu ni amenyete kahinda tagaka ni gagakinya karia andu magakorwo makimugaruruka ni ndeto iria irathie na mbere gutamba ndigũcitenderithia makiria how make sure ni turacemania in our next one.